Clear to le ngai thatu te Carter thotan ni chibai le vek ule hei tun trum chu bul tran na pon nei taila ka dam lo rei ve ang reng khop maya kar khat chung vel zen zon news karon da thei lova in mi hria thiam na kan dil tak meu ane thadlam ka pan chho mek zela news po chang tung takin da chhole zel thei tura in be seng o tun trum chu kar top in khe result train bul tran ta ila kar top English Premier League in khel mu nom taka Arsenal in point home an hlo chuaka an king pui mi khol team Everton chu Sydney fa yen Emirates Stadium a hian an ne he in khelain Arsenal heng goal shot tum som ni pani an ne ya Everton heng goal shot tum ko nei ve bokin in khel pum pui thlera po Arsenal team an chung nung zoka achak phu zok an chak kan ti thayang chu Emirates Stadium a in khelai minute ruk na leka Declan Rice an box sunga madwe ketan ball pe pheyen ani hian marzatin gola apeta Pickford chon thatakin alo dan sak minute som parukna Rice an boxa ball thataka overload so Bukayo Saka chon free takin gola atawa heipo Pickford an bonzatin alo dan sak le minute som pariatna veida matanga enjoy ball cross thazet so David Raya chon abeng chuaka McNeil chon gola lopet vele ngalma se David Raya hian bonzatin adan chho sak thung minute som thum pakhatna Dewsbury Hall chuan veilam box pon thata train dinglam kila ball apet phaya David Ryan hei po thatakin alo dan sak le second half minute somni pakwana McNeil goal shot chu thatok lo ma se ball per hi beto chon gola apeta David Ryan chon apet chhuak le man chi bok hemi nu hian anin nor ton zak zaka minute somriat pakwana Daumen chon dinglama tang ball ron vor lutin henke pe chon alo tok per zau maya ball per hi geu kere chon gola pe lutin sikhat fain ma an hruai minute som ko pasari na Garner a corner pe cho geu kere san tau chokin Martinelli chon atau vele Daumen chon ball hitlan pui ngalin Dewsbury Hall chu chiang sitin abum thal hol maya goal queens ni fain ma an hruai ta ane he goal khung che hin English Premier League chanchina goal khung no pang ber record asiama James Vaganan kumsom parukle ni zanhi somsaria upa goal akhung chele pelta yin Everton laka goal akhung khando men he kumsom parukle ni somsari pathum chawa upa aniya English Premier League chanchina goal khung theino pang ber record asiam ta ane Arsenal team make to Manchester City ro antol thluta thunga an king pui mol nei tu tlak lau tim West Ham chon goal khat ve vein pe in an lo in ne tok pui he in khelain West Ham United heng goal shot tum khat nein target a shot tum khat chau an nei boka hei hi goal poi mo tak ero ani thung City heng goal shot tum somni pakhat te meu mai nei thongin target a shot hi tum ruk an nei ya game po thunun tuan zakin point khata ero an lung oi angai ane in khel munom taka hi minute nga na leka 8 no riang goal shot thatak anei ngala Mase Hermansen chon thatakin alo dan sak minute somthum pakhatna goal tla se me mai kan muthunga Marmo san veilama Bernardo Silva tan ball pe pheyen ani hian boxa alu puya Fernandes an ati boy ma cheng gola achip phei asir tra chip gola chan moi tak ane Hermansen hian abeng phak lo chia Mase minute somthum panga na goal an khung vele tangal thawa West Ham United tan dinglama tanga corner bowen ron pet so Mavropanos son chiang zetin gola atau luta an sipur asud vele der minute somruk pahatna Cherki chon ahmading Haaland tan ball apeke umaya Haaland hian velam kila apu skeu Mase Hermansen chon thatakin alobeng perman minute som sarina velam tanga doku ball cross thatak chu Haaland chon gola apeta Mase thatok lovin avan tuai akal tluang hle hun top ma shat minute som ko pangana corner tang ball on kalso O'Reilly chun gola petin Fernandes an alo dan saka ball per hi gei chun gola pet le ma se goal zona akal lava hun atop zuita ane ti hian table thar bera Manchester City khel somthuma point somruk pakhat nen pahni na anom zui zela mashroi tu Arsenal chu point ko la in an phak to lova khel khatin an khel tlem thong West Ham United lam hi point somni pakon nen som pariatna anom zui zela tlalo turake an pen na konga malam an pan zel heti megla hian Chelsea lamero antol thluta nge ya
kar topa an game khela Newcastle United mikhol team chan sikhat fain an lo hne he in khelan Chelsea heng goal shot tum somni pakhat an nei ya Newcastle United heng goal shot tum ruk nei thongin in khel pum pui thlera ero Chelsea lam an chung nung zo ka an van doi kan ti thayang he in khelan minute som pathum na leka garna cho chung goal shot thatakin anei nga la Mase Ramsdale chon thatakin alo dan sak minute som pariat na ero a goal ta Chelsea tlar hnung tal boy nang chingin Liverman to chon du tokin ball a khal shrep mai ahma ding wi lokatan thu ball a peluta Chelsea lam hian side trap an lo siam mi lo chuni hian wi lokhen free takin ball alu phei puya gola khung thei to tho ma se aya ozok velama Gordonatan ball a pe pheya ani hian goal roka bet lutin sikhat fain ma an hruai minute somni pokwana Jameson ding lamatanga ball rong cross chu kukoraya chon lo dang koi zavin dilap chung gola apet ngala sang takani gol lo chiang hle minute somriat pangana Palmer cross ball thatak chu liam dilap chung gola atau le hei po goal zona akal lo le deu chia minute som ko pathum na Rhys Jameson free kick thatakin apeta a goal teu hle maseng goal sathi goal banding lam aper pop maya Chelsea van doi akal tluang minute som ko pasarina Enzo Fernandez a goal shot thatak mai chu a goal le teu khop maya mase hei po hlo om takin azui ran le ta tho ane tihian point no chok lawin Chelsea hi an trin ta ane khel som thuma point somni pariat nen Chelsea parukna anom zui zela Newcastle United hi point somni pahni nen pakwana an chho thung Manchester United lam eroin ol sam taka hne na changin UEFA Champions League khel phak an tumna kong an el pui ber pakhat Aston Villa chu goal thum goal khat ngotin an hne Old Trafford in khela hian United heng goal shot tum som pali an neya Aston Villa heng goal shot tum sari nei thongin in khel pum pui thlera team pahni ten in khel munom tak an chhop chuaka United tero an chung nung deu zok kan ti thayang chu in khel munom taka hian minute somni pahni na corner atang borong kal chuma gwar chon tau koi zavin amat chon alaya atawa Martinez chon har salu tuklavin alo dan sak hemi nu hian Manchester United tan embeumo Casemiro le daloten hun thra anneya gola an chantir lo vek thong second half minute somnga pathumna a goal tange ngeya dinglama tanga Bruno Fernandes a corner on pe thatak chu Casemiro chon veilam kila tawlutin sikhat fain ma an hruai minute somruk palina Villa an sipor an sul vele Ross Barkley chuan box ding lam sir tanga goal shot chu veilam kila aluta laman satan dan man ngai na hai chu aum lo ane minute som sari pakhatna United in ma an hruai le ta thawa Casemiro veilama Bruno Fernandes satan ball pe pheyen ani hian fing mang khengin ahma ding kon hatan ball a pe phei ngala through ball thatak ane kunha hian box veilama ball hi lu puin dinglam kila moi zatin apet luta United hian ma an hruai le ta ane anin Norton zak no minute somriat pakhatna United in goal an khung bel le veilama kunhan ball tlan lu puin ball a cross phei ngala an lo dang per zau ball per hi rang takin Sesko chon gola apet ngala ming son lo dang koi Seven Martinez satan dan man ngai na aum to lo goal thum goal khatin United hian ma an hruai ta ane hemin hu hian amat dialon goal khung le theina hun thra aneya ma se mang tangkai ta lo thung ane ti hian United hin point thum hnu tak an hlo chuaka Villa hi point thuma le peltain point somnga palinen pathumna anom zui zela Aston Villa lam ero point somnga pakhat nen palina anom thong anni ho bak en Liverpool team lam an chak zo lova nizana an game khela chak ngei turangai anni la yen mikhol team Tottenham Hotspur tal boy tak nen goal khat ve in pe in anin hne tok he in khelan Liverpool hin goal shot tum som paruk te meu mai nei in target a shot tum thum an neya Tottenham Hotspur hin goal shot tum som pahni nei target a tum sari shot an nei thong in khel pum pui thlera Liverpool team an chung nung zo ka point lo chua ko ngai ro anin tluk ta thung ane in khel monom taka hian Liverpool hian minute som pariat na hun thra nei ngaling gola an chantir boka Dominic Szoboszlai chon free kick chuin a goal moi le Liverpool team hen hemi nu hen gak pote chu mai ba ka mo sala kan han ti ang chi te mangin hun thra anin siam nuala ma se goal dangero an khung bel talem lo ane
minute somkuana Tottenham Hotspur lam hian an sipur an suit ta thunga an sipur suit tu hi tu dang nilovin Richarlison ane Kolomo ne siam sak atrain Richarlison hian an sipur asuta Tottenham Hotspur an lom angreng khop mai hemi nuwa ero goal dang alubel zui talava goal khat ve vein pe hian an train zui ta ane tihian table tharbera Liverpool hi palina insuan so theina hun thra an nei chu an bo pela point somli pakwan en pangana omzui zelin an mani draw tu Tottenham Hotspur lam hian an mamo tak point an hlo chuaka point som thumnen som parukna anom zui zela tlalo tura an beina kong ero malam an pan ta thong ane Spanish La Liga lama kartopin khel monom taka Real Madrid team in olsam taka nena changin mikhol team Elche chu goal khatin an ne hein khelain mikhol team Elche tana an golom chunni own goal ania Real Madrid player Manuel chun an lama goal atilut ane chuti rolin Real Madrid tan Antonio Rudiger Federico Valverde Din Heisen le Arda Güler ten goal khat threw an khunga har salutuk lo hian point hum an hlo chuak in khel danga mashroi tu Barca po an chaka mikhol team Sevilla chu goal nga goal ni ngotin an sop Sevilla team tan also le so ten goal an khunga Barcelona tan Rafinha chon hat-trick asiama Daniel Mole Joe Cancelo ten goal khat ve an khung bok tihian table tharbera Barcelona hi point som sarinen achung bera anom zui zela Real Madrid point samruk paruknen pahnina anom zui ve zel bok anin thlaunei point li alani chunzom ane Italian Serie A lama ero mashroi tu Inter Milan an chak zawlava mikhol team Atalanta nen goal khat ve in pein anin hne tok hein khelain Inter Milan tan Pio Esposito chon minute somni parukna ma an hroina goal a khonga Atalanta tan Kristovicson minute somriat pahnina an sipur asut goal dang alubel zui talava goal khat ve in pe hian an trin zui ta ane inkhel danga Inter Milan mek tu AC Milan an tlom leya mashroi tu Inter Milan hian tu thatak an nei lo kan ti thayang AC Milan hi mol nei tu Lazio chon sikhat fain an ne hein khelain minute somni parukna Gustav Isten chon ma an hroina goal a khonga hei ba goal dang lubel zui talewin Lazio hian Inter Milan tu AC Milan hi an ne ta ane tihian table tharbera Inter Milan hi point somruk pariat nen achung bera anom zui zela AC Milan hi point somruk nen pahnina omzui ve zel bokin Napoli le Komoten andot vele bok German Bundesliga lama ero Bayern Munich an chak zolo vele ta an king puimol nei tu Leverkusen nen goal khat ve in pein anin hne tok hein khelain minute rukna le ka Leverkusen tan Alex Garcia ma an hroina goal a khonga minute somli pahnina Nicolas Jackson churet kat mang no chua ane player pakhata tamzok in Leverkusen hian ma an hruai tin ani chu ma se minute somruk pakwana bayan tan Luis Diazan an sipur aron suta minute somriat palina red kat mang no chua ani zui le thong ma se Leverkusen hian player pahnia tlem zok bayan laka goal an khung thei ta chuang lava goal khat ve in pe hian an trin zui ta ane inkhel danga Borussia Dortmund chan Augsburg chu sinni fain an hne thong tihian table tharbera Bayern Munich hi point somruk pasarinen achung bera anom zui zela an champion nge ero alarin ta zel thong inkhel result lamka santaila football Thu Leng No chho vele zoi donang tunrum chu Finalissima chungchang atanghian bul ta ila ni chan lama khan Finalissima kumina khel tur chu an thul feltak thu puan ania tun thlani somni pariata khel tura ro man hi ramboi engma neu au mawang hian nei ani lo tur thu ni jang khan ti chian anita ane Spain le Argentina te chon thul an tum thu an lo sei towa ni jang khan anti felta tinani chu Finalissima en chak te tan chon hi chu uyom tak tura ngai ane Messi le Lamine Yamal te kan mu thei don lo tinani chu poi takani Jürgen Klopp point ni jang khan thu thar aneya ama du tu anga an soimek United le Real Madrid chu anol tak thu puan anitlat mai hei hi achan tak soila lo ma se Jürgen Klopp hian coaching lam chu alu chil trep to thu asoi chiang to wa hetiang anita ka chuan Liverpool azom le mai rinna aliana chutiang ani lo ero chuan ram ayen kul arinom Pep Guardiola point thu thar aron nei vele ta
ani po athu soi hi a inkal chho thin ang reng khop mai Pep Guardiola chun West Ham United an ma chon ma khan chak ngei kan ma mo do na kan chak lo chun title race si atop tuk ani tawng tin a soi ane ma se in khel an zawa anin draw wa Pep Guardiola hian athu soi thlak le hian Premier League title race hi ala zo lova kan zel don ane kan inkar ala zau lova kan la bei dong love champion thei kan la ni ya title race si ala top lo tin a soi Michael Carrick point ni zang khan thu thar ane ya anna tho chu Sergeant Redcliffe chun thra ati hle thu a soi ni hian antar lang Redcliffe hian Carrick hian anna athok thra emema amalam hun tur po kan ngai tu chhome kan ni tin a soi khau mai Carrick hi United hian angeta an senglu le mai rin na alian chho tran ta tin ani chu hetiang kara hin Liverpool legend Jamie Carragher ngai danero adang dai thonga Carragher chun United hian Unai Emery chu an ko chatan senglu tura adu thu asoi Carragher chuan United team hi an thavia wa Carrick hnuaya po an che thato ke hetiang lai takheng coach pa ngai tak an mamo do na Unai Emery hi an team khai chuak thei tura thatur chu ni ti hin asoi Chelsea lampoin ni zang khan thu thar an ron nei vele ta Luis Enrique chu senglu an tum ni asoi ane kan hria tangin Rosenior hi tun din hmuna a che thatok lova ban atok le thuai tura ngai ane hetiang kara hian Luis Enrique chon tlap thar azom do ni in an soi me ka hei hi Chelsea lam hian man tangkai an tum ta ni tura ngai ane Chelsea hi panta se siam len thei kan ring hlomem Tottenham Hotspur lampoin an coach thar tura tan Roberto Di Zerbi chu an be fel thoka to ni hin an soya season tharlo tura tan Di Zerbi hi roi an tum don ane kan hria tangin Marcel nen an tho ho na an ti top nuwa Di Zerbi hian club en goal anei ri lova du tu po an thanem to ang reng khop mai chung zinga chun team tal boy mek Tottenham Hotspur hi an lian ta ber a ang hle Real Madrid lampoin tu hnaya thom an nei chho tak tak chu thudik ni in alanga Eduardo Camavinga chu shal an phal a angta ni zan lama khan hemi chungchang hi marka chun atar ranga Camavinga mana hian euro makta doi somnga vel an phuta hetiang zata dorte chun an lei thei tur thu an soi ni hin antar lang kumsom ni pathuma upa Camavinga hi tundin hmuna Real Madrid ta khelna hmun achang tam tok lova beisei po aphak zui talo angreng khop mai hemi wanghen ni pui transfer kongka loin hong tora shal an phal do na French international midfielder hian Premier League apan ngei turangai ane Arsenal lampoin ni zang khan thu thar an nei ya club root striker no pang zet mai Nicolo Tresoldi chu senglo antum do na aman atan hian sum the chuanual antum bok Germany under 21 international player hi tundin hmuna khelmek na tlap tan gol som panga khungin midang gol khung tur siam sakpo tumnga anei towa ache that em wangin du tu an tam to hle club roots po hian choti ran phal lutuk lova ma se club lianten an hel zui zel taka chuan a chuarin na aliana Gunners lama kan mu mai arinom Manchester United point ni zang khan thu thar an neya transfer kongka loin hong tora Adam Horton chu senglu antum don English midfielder hi tundin hmuna club de lian tak takin an hel meka Real Madrid le Bayern point senglu antum thu an soi to English Premier League lama tang point som tu an thanem hle ane United lam hi an ron lang vele ta hlol maya senglu antum nge a ang hle Adam Horton hi kan soiba ka khan Liverpool point senglu antum ve mek bok Xabi Alonso malam hun chungchanga agent po aron tong chuaka Alonso agent Inaki Ibanez suan tundin munahin khoinge azom donti kanlati chiang lova club en kolero anei thuayang season tharlama ani ero arinom thungti hin asoi Alonso agent chuan mitam takin tundin mana Liverpool en kanin remto ni hin ansoya hei hi thudik ani love tundin muna chuanin min som tu thanem takte hi kan zir chiang chhome ka chuta tangchon thutluk na kan siam don chau ane season hanto photse engkim chu achiang mayang inrem puyero kan la nei lo tin asoi Manchester United point ni zang khan thu thar dang ron nei chunjom vele ta yin Belgian midfielder Nathan Deke chu senglu antum do na amana tan po sum the chuanual antum tundin hmuna Nathan Deke thi underleg tan ain lan me ka Tottenham Hotspur lam point senglu antum ve mek bok
a hlut nei tun din hmuna euro mak ta duai somthum panga vel ni tura ngai ani Liverpool lampoin ni zang khan thu thar an neya transfer kongka loin hong le tura Celtic atangin dara jekemi chu senglu antum dona ani senglu tur hian sumpo the chuanual antum bok dara jekemi hi tun din hmuna kum som paruk leka upa aniya heti chung hian du tu anei sho to hle ani Liverpool lama hin kan hmu mai rinom Arsenal lampoin ni zang khan thu thar an neya Milan atangin an forward kum som ni pania upa Dario Osorio chu senglu antum dona season kalme ka akhel mek na Milan tana goal lut som paruka enroll thei hi amana pau million som pani vel the chu anin huam don ane player no panglam senglu thiam mai Arsenal lam hian an thlem thiam ang reng khop maya an thlem lu ngei po arinom nin court of sai chun atar lang to nge Chelsea lampoin ni zang khan thu thar an neya Messi chu senglu antum ngei thu puan ni hin an senglu thei ngei po arinom ni hin antar lang ma se tu na Messi kan soi ero Reine Messi ani thonga Lionel Messi kha ani lo thong tun din hmuna Reine Messi hi Saudi Pro League ka ain lan me ka ache chelu tuk lo hle nge hemi wang hian du tu po an thanem to hle ane ama nei tu tak tak hi Strasbourg lam an ni ya Chelsea tlap ho tu pa tlap thau kha ani nge hetiang ani ta ka chuan Chelsea lam hian Messi hi an senglu thei ngei don ti achiang thokhata transfer kongka aloin hon vele Reine Messi hi Chelsea hian an senglu arinom Messi tak tak han ni ta second phu zakang chu ole khati chin hatun trumatan ni mai se thlir tu te channel min ngai hlut thina inchunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe lu mate han tan min han la pui le ta zelula thungai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don nia